sapa nika cukeun mun kun ngabes gentengah ngabes ratina ngabes gentengah mun ki lanceng baraben tantaretan ki pada tenyang tangki pada tenyang mun pangantan anyar nika pada tenyang pada mulus glowing ya nika udah saben aja ramah nih bela glowing malono napa na glowing bisa di mana nika nah bisa samangken made in Dimma China napa Inggris napa sponsor napa artinya glowing dia kadang ngojak glowing ngelap ngerenyap oh ngerenyap mon ki lanceng paraben nika ngerenyap labu adule di mana saya sakit thank you empon eram peng tantaretan apa kak porana pangantan mun panjenengan labu mata datang habis lek alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi sanna li ibadihin nikah wa harrama alaihimus sifah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah qala Allah ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi syaitanir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Sifatan kaula hormati para tokoh masyarakat, para nyai, wa nakhussu bidzikri salerana simulja Nyai Khuzaimah Umar terpara nyai-nyai selain setak mungkin beten kaula nyebut setong kasetonga terus beten kaula hormati sateja para rabu khusus para muslimat sebeten kaula hormati wabil khusus salerna tuan rumah Bapak Muhammad Anwar sekeluarga utama Epon Nanda Alif sareng Fida muka-muka tetia keluarga sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Al umuru bima qasidiha to the point langsung kaburu palemane buse tining perkara
kotu kalaben tujuan nah samangken peten kaula sareng ajunan khusus para muslimat alongku tempat kak dinto nyumpeng doa barokah de pangantan sedua Alif sareng Fida moga-moga tetia keluarga sakinah mawaddah warahmah sekak dimma tujuan dari setong perkawinan tujuan dari setong pernikahan nikah banyak perkara edelema sepaleng utama ing kikak dinto bade tujuan secara zahiriyah bade tujuan secara batiniyah tujuan seterang iti kalaben soja bade tujuan tantaretan sekun bisa rasaaki kalaben ateh iantarana orang akabin nah rata-rata satu aja nih kan orang akabin satu aja orang anikah orang satu aja tujuan sekapeng setong dalam setong perkawinan engke kak dinto kaangkuy mengembang biakkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakuy mabanya umat Nabi mengembang biakkan umat kanjing Nabi sekak di masana berana pada akhirnya seesopre engke kak dinto sopaje teti khalifatul ardi nengi bumi saya maksud kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum bada banakapi khaira ummatin ya arya paling mapanna umat katipun apa saya maksud paling mapanna umat paling bagus umat ta'muruna bil ma'rufi semarenta benakapi kalaben kapenderan kalaben kapegusan wa tanhauna 'anil munkar benyeka benakapi dari kemungkaran artena dari kelakuan maksiat wa tu'minuna billah ben iman benakapi deka Allah tetiba ada telok kriteria umat semapan umat sepekus setong marenta dek kapekusan dua nyeke dek kamungkaran telok iman dek ka Allah generasi kak dinto saya maksud pun kanjing Nabi tanakahu anikaa benakapi takthuru maka bekal banyak benakapi kalaben sabab anikah akabin ali ben Fida deki andi anak nandi anak pole teti kompoi ya andi anak pole teti piok nandi anak pole teti karep terus dek baba maka bakal banyak fa inni maka songkuna sengko kepon kanjing Nabi ubahi bangga sengko bikumul umam kalaban nakapi umat yaumal kiamat dengan hari kiamat tuti kanjing Nabi cek punga namun banyak umat dengan hari kiamat tero kanjing Nabi lebih banyak umat etempeng napi selain tapi kalaban catatan umat sekhaira samangken masih anak ngerebus setong teti pentere judi dua teti pentere narkoba telok lebur ngatu ajam senomor 4 lebur arampok senomor 5 teti germo nyopet misalnya belian di anak situng tapi mapan semak beni anak ketika dinto tina langkok mabenya anak cepon anjing Nabi bunga tapi pas anak enta urus artena cek perak menyaman etas lencak malolo
bada tanggung jawab umat sekhaira ummah tantaretan milana tubuna kanjing nabi tazawwajul wadudal waluda ngabina bakna dek bebini seraja pangistona nomor 2 bebini merti artena tantaretan kau tahu ning ciri-cirina secara dokir bebini semerti jaran apa ulah tak paham tantona paranya ini kasih paham cara pun apa semerti bebini kau tak paham tapi tanto beda tandana sepertama seraja pangistona saya maksud pangisto nikah benih cinta tantaretan tapi baik dalam macin cinta mun orang cinta sekejap mata tapi mun pangisto tantaretan seia sekata milana sopaja kaula ben ajunan membanggakan kanjing nabi sekotu diperhatikan orang akabin serena tujuan nalakar seraja pangistona tungkahu ratul ini kai orang bebini karam perkara sekapeng setong 5 liha karena artana orang bebini senomor lija maliha karena ratinna orang bebini senomor telok wali hasabiha karena keris kataronanna orang bebini sekapeng 4 walidiniha karena agamana orang bebini fa'alaika bidzatiddin maka netepana beuna kalaban zat agama taribat yadak artena saya maksud bekal ontong kau dienna beuna bila dari kak dinto tantaretan agama saya pakai ada mun orang ngabin orang bebini kun karana artana otabana safalika orang bebini narema orang lalaki kun karana artana bektona artana benya ada abang ada uang abang disayang tidak ada uang abang ditendang nih kau masuk ke gawang jepon terus saki malolo nih mun lakar ngabas arta setong cak saat tantaretan terlilit hutang sebanyak asal lah kaya raya pas jatuh miskin artinya bangkrut bila ampun bangkrut karena kun ngabes artana cepet-cepet orang bebini entar kak kau ameli apa pasah apa pola nak obeng ngapun tade artana pun tade ini kamu kebetulan saya pertama marhaban selamat datang enten tak baca bu nah benih cenocen wala na tantaretan sapa neka cukeun mun kun ngabes gentengah ngabes ratinna ngabes gentengah mun ki lanceng paraben tantaretan ki pada tenyang tangki pada tenyang mun pangantan anyar nikah pada tenyang pada mulus glowingnya nah nek udah sapen aja ramah nih bela glowing malolo napa na glowing puasa di mana nikah nah puasa samangken made in Dimma China napa Inggris napa sponsor napa artinya glowing bi pada ngocak glowing ngelap ki ngernyap ngernyap mon ki lanceng paraben nikah ngernyap labu adule di mana saya sakit thank you ampun eram beng tantaretan apa kak ampun polana pangantan mon pancenengan labu mata natang abes oleh mon pun lajung kita tantaretan nada pangistona oleh
lontor bila pangantan laju tapi milih orang kia tanteretan setong dua ibi tong tak gabu cepon tuan rumah cingat ge cu orang sereng nikah perkawinan oh siap ego tak kira pada penceraman ekonomi khosaima nikah mun perak ngabas urusan ratin tabenagan otabana orang alaki bini kun ngabas karena keturunanna polana turunna bangsawan turunna DPR turunna pejabat-pejabat ekendai setong saat capok musibah tantaretan pas copot dari jabatanna iyokom asal raja bekal ti rakyat jelata serena kun jabatanna seabas ebekto saka dinto tero ala kiapo boleh tantaretan napa cik orang perak ngabas jabatan tapi mun masalah agama akhlakul karimah sesabe iada tantona tantaretan bekal seia sekata mak boleh soki fakir otabana miskin sakale taakuli pangistona mak poleratin otabana genteng setong saat misalnya capok katonon muase glowing pas kita pak kun lampang tantaretan seia sekata sapa nikacuken mak pole andi pangkat teti budak sakale tetap seia sekata sepenting akhlak ke taau betantaretan tabiat pola tengkana taau betep-tep mapan dek ka Gusti Allah mapan dek ka Rasulullah mapan dek ka guru mapan dek ka reng sepo mapan dek ka taretan mapan dek ka masyarakat tetep esto bermaafai hakikat orang alaki bini sanyatana saling patoro matoroa ebekto miskenna mun ebekto soki mak manusia setanya nyer tekak dah ceceleng dari jauh ni kaningka tapi tantaretan bila abek nikah apes jatuh miskin kadeng beda cenguncengan tatang ke tak nguncengan belekaten nikah bila isi onceng orang-orang sebangsawan malolo beda sangat dinto sapa nikah cuken seipatoroa ibek to cuba na alif ben pida sajen are dimakan usia akhir bekal kerok ken sakoni mas teh tangki bekal kerok napa boleh asalla lempo misalnya pancenengan capok diabetes mak koros sekalian nikah mun tak setia kada bini apa boleh tantare tapi mun setia tekak sake on tahunan pakun era bet tantaretan mak boleh sake sabulan tinggal sake 10 tahun cek lakar laki abtina nikah bagian abtina tetap seia sekata berapa kira-kira umpama tantaretan thank you mun lakar nikah pangisto benita oleh abe manteng artana benita oleh abe memandang ratin ben gentenga benita oleh abe ngabes garis keturunanna saya maksud cek sabe iade iade bede lambe tantaretan nyon sapora pangantan anyar empon cek reng nikah nyon sapora santre biasana isoro alandu tak bisa isoro nang kele tak bisa isoro mantok beto tak bisa tau na vera aweret teti serena tantaretan ibu seki ampon oleh 3 bulan 4 bulan 5 bulan arapana bernama apuasa ngaling kuluntan kudu lakar apuasa daud sare lapar sare kenyang mak rosterosan olati tantaretan ternyata sebini tak kelar kia yang kicek emas ten kaulah yang kicek kakak ten kaulah laju tak ala kuasa kale neng emosal la perak tasbih seepo termalolo
cepon raje bini pas entar matua na bekcara misakoni ngon saboro cong bek na lacu perak awiri teu malolo tetimun bini na lapar tasbina seetanaa seekor benga tetimun bek na teroroko akhiriki na seeserku ya ayu rabis cabisan nyabis dek kiai. Nah, maka setong saat pas mangkat tantaretan nyareku guru nyabis ka kiai. Arab apa beuna cong singkat riwayat tujuan dadina ditelem kiai saamponna akabin tak dadi laku apa anang keule kako ngoli titelem kako karena ipon duk tak biasa kerja perak ketap malolo katipon apa titelem kak dinto kiai sebisa ngingongana tanggung jawab dek kabini karena orang ala kebini beda tanggung jawab ponapa tanggung jawab pe orang laki dek kabini tantaretan iantarana setong engki kak dinto nikah majer nafakoh sedo buah kisarang kanjing Nabi ya ma'syaros syabab dengan pemuda manistato'a minkumul ba'ata sapa iantara nabak nakapi sekelar nekani nafakoh kak dinto al-ba'ah nafakoh dzakir ben nafakoh batin fal yatazawwaj maka akabina salah setong ba'na fa innaku maka songkuna kalakuan agaddu lil basari nyeke pamanteng wa ahsanu lil farji ben araksa kehormatan wa man lam yastati ben sapa setak kelar salah setong ben nakapi artena akabin fa alaihi bisawm maka atas salah setong bekna apuasa fa innahu lahu wija maka songkuna puasa dek ka orang lalake saya tak mampu akabin termasuk benteng pertahanan nafsu. Ahli tafsir nekesi kewajiban pertama saya maksud al-ba'ah nafkah zahir nikah mahar mas kabin gelak mas kabinna 3 juta 100 belu lekor ebu petongatos rupiah kula apal gelak jadi nikah mas kabin kabileng larang mun compok tantaretan kadang di alfirubiyatin 10.000 naning pon mentaoning menikanto tak naning alhamdulillah termasuk muljo nikah 3 juta nyawana mas kabin tapi mun iarap tantaretan sampai oban rambut bila tanya aki halaka zaujah maafi pona mas sampai nanti bini enjak ikutan di bini apa napa bebini Arab maharra mas kabin dan nikah larang compok mobil emas obeng tabungan kotu badah tak cukup pendei 300 juta menengi Arab tapi kanto 100.000 naning naning pun kapra tidak ada alasan tapi nomor 2 tantaretan nafkah pertama gelak mas kabin nafkah batin nomor 2 kotu rijal kotu lalake artena mun tak lalake ka dokter gelu mun tak lalake apa cetgel aja mu jadi orang mun tak lalake tak kabilang orang mampu nikeni tapi larang arga umpama tak jatuh rasi anyar nih kang pancenengan umpama pengantin laju pas rakana cek senga oleh ngucak tak epala laki ayo robena motor Innova geluna bekasokana macam nah tak kaso tambahna mas saon tak kasokan tambahna obeng 300 juta berarti setiaongku tantaretan setiaong saya tak jawab nikah tina laki apa boleh gua tak jawab kasokan namantan tak
tak jawab kasokan kiai kaya benda pangantan anyar se boleh waduh ki tak jawab tantaretan dadi kotu nikah kotu lalake nikah nyabreng ceramana mila dari kadinto beda hubunganna bentuk cuanna akabin secara dzakiriyah mah banyak keturunan teti mila dari kadinto kotu servis benne perak mobil servis benne perak sepeda motor servis olina kutu tap rutin sabulan sekalian thank you kabila torra kutu servis mata macet gas kutu nanja rem kutu mapan tapi kebanyakan tantaretan orang Arabet betenna kala ke Arabet sapena kulaku sa benaben sa lemah sa kulakuma benaben ma lemah mikere senyaman abe nata servis saga sape kering rekong abe mungkin kan rekong nyeraki pakan di Maria tapi mikere ampian ni kata servis tantaretan nyon sabora tak tercipta deki ma banyak keturunan ma bangga kanjing Nabi orang lake berat nikah gas kotu nanja orang bini berat rem kotu cakram mun gas nanja kelu rem mata mapan nabrak nabrak mun pancenengan ke ayat kan tak era apal tinggal tore ibri leole termasuk pangantan side dua nikah servis iantarana kotu ajamu ken lo nikah deka alip hilip nikah pancenengan nyon sapora cengai tanya ki kafida mun pasta epala lake bo aja macem dadi saya sopre kada lalake nah tekak bede elonga tangki tekak bede geni kana tapi lengok nyon sapora geni kayaknya mai tak lala teka belum lalake kekar tapi lengok capina tak lalake sobat je menunjang terciptanya tantaretan engki kak dinto keluarga sakinah sabab kebanyakan survei membuktikan banyak orang atelak nengi KUA karena apa banyak orang lalake tak bisa memuaskan istri di atas ranjang engki kan bila pun tak bisa memuaskan istri seranjang alerek kalau lagi lah beri kia orang laki banyak bini boleh bini tak bisa memuaskan suami di atas lerek kalau bini lah itu tidak kotu datang catat jasa tingkat situng pi kangkui alip nyare telur etek seviru kayak ngai wow etek pircing benih banyak benih telur etek sepote lastare kak dinto pancenengan noto kopi se asli cek ton poton coba sepa celeng wengki tak apa kopi nah ini kopi mau ningka kopi bila coklat cek sampai celeng coklat nah kene pas selip tak benar toto lastare kak dinto siapa kilan dena kapor wong ki kan gelu nika dena kapor telur yatuni ben dena kapor buan yatuni tantaretan lastare mangrib abun naki kera-kera tengah malam otabena pokol-pokol 2 nika pondut pas campore matu nika tantaretan nika kangkui nyon sapora tina cak beker negatif nika pangajaran artena kang bima gera cap bina kang gera samangken muntero tantaretan tahana kotu nyare buenna penang penang ki penang ngode penang tua saromben nih lagi
Lagi nikah tantaretan korang-korang setengah jam se apolonga ben keluarga kacamu. Kacamu ka orang lah laki. Tapi orang bebini kau tu makan rem cakram cekak. Mata nabrak mun lalaki gelu aprian kata tang bongku nikah. Nyon sabora. Kau tu bebini juga ajamu. Pertama majakani bada majakani bungkol mun pancenengan sobung perem duan katuku talango i pasar anom atanya tuku talango kadima bodoh setong majakani tetimun buana pun nomor 2 kaju paraben nikah mun hipotek akita campo boleh potel ayam po boleh kaju paraben niat ibadah cuken campore penang muda tor nyon sapora nikah pemun ki pangantan anyar tak mabi nikah kapor polor ini ngapa kapor jenengan nikah sahabat katam bikar over kadalem tomang bila ampun mira kala canger ka aing dalam gelas nikah udelmu nikah engki betapa-napa cereng soropaan canton rumah lastare kenika tantaretan pas kacemu nyon sapora artena bekal selamat dari penyakit pektai dari penyakit keputihan banyak lendera kesap tada bila jawab kenikah paham napa boleh pancenengan istiqomah son tabane yokop saminggu sekalian orang Arab nikah tantaretan nyon sapora son benih keres tapi menereng parenduan posaka son tapi patapa anak-anak son tantaretan ngaku cupa sero om ini kareng Arab lakar buat tanya kareng Arab tak berjaji pancenengan teti uap sekaluar dari tupa kadisa bekal mata ada aing-aing teti artena masalah dari penyakit kanker penyakit tumor leni kayanta yang tak pancingan berapa kali son seminggu pernah tak pernah sekali lah nikah tantaretan paling mun pangantan anyar nikah servis insya Allah mun kaula ajaga keharmonisan rumah tangga istri membanggakan suami membanggakan istri kencerna tak ternilai rajana niati ibadah kalaban pada servis sopaja jauh dari perzinahan tantaretan jangan sekila aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji Allahumma sholli وسلم على محمد وحصل به المرام الله سلم على محمد وحصل مهين المرام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام اللهم صل على محمد وحصل به المرام سلام على من أتى ذا المقام بقلب سليم وجد احترام اللهم صل
bihil maram. Tujuan secara batiniyah ini kan dibudi pon sakoni ibang tak ada lain tujuanna wa min ayatihi bendari tanda-tanda kekuasaan epon Allah an khalaqalakum Allah nyipta dekabat nakapi min anfusikum dari aba-aba nabat nakapi orang-orang lelaki azwajan dak pasangan-pasangan litaskunu ilaiha supaya tenang benakapi dak pasangan-pasangan jeriah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ben Allah tetiaki antara nabat nakapi rasa cinta ben pangisto inna fi dzalika songkuna iyaria dalam hal kasebut la ayatin teti ayat liqaumin ka kaum nyatafakkarun sepada pikir kaum jirakap teti masalah cutuan nikah kau tu pikir kalaban eki kiki sopaja ten kaulah ben ajunan memahami iolati secara batiniah tujuanna untuk mencapai ketenangan hidup melana tantaretan diistilahkan membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga kadinto dek pitena kalaban apa dicompok katipon apa orang apa dicompok karena terro abe selamat dari kapanasan karena abe terus selamat dari kaucenan ben beda tempat berteduh kangkui abe nikan nengeneng sampurna sopaja compok saya bangun kak dinto kuat tahan panas tahan ocean tahan gempa bumi tahan badai tantona sekotu diperhatikan keada pondasi otabena dasar dari compok saya bangun sajan kuat pondasina setong compok sajan kuat tiang saya pasang di atasanna bila ampun tiang ngacompok kuat maka saja saya pacekkan nikah bekal kuat bekal teti perlindungan da orang yang dicompok kak dinto sapa nikah cuken tantaretan orang membangun rumah tangga kotu bangun jiwanya kotu bangun raganya pondasina kotu kuat mencompok pondasina dari batu gunung dari lolo, dari semen, dari besi, tapi mun rumah tangga saya bangun dari ponapa Allah adebu bendebu Allah kadito sekut emaus khutbah nikah sebelum akad nikah berlangsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang sepada iman kekapi ittaqullah tako abana kapi deka Allah wa qulu ban acaca abana kapi kaulan deka caca sadida dek caca setepak pondasi sekotu ibangun nika atena kotu etamni iman sekuat selake iman na kotu kuat sebini iman na kotu kuat iman al imanu iryanun walibasut taqwa iman ria abengkang caepon kanjing nabi kalampina iman jira ia ada takwa selake kotu takwa sebini kotu takwa artena takwa bimtithali awamirihi wajtina binawakihi ngalakoni parenta-parenta epon Allah
ben ajauhi larangan-larangan epon Allah khusus setantaretan kewajiban dalam keluarga kau tu dipenuhi saampon namas kabin ditunaikan nafkah batin juga tantaretan ampon siap maka nafkah nomor 2 pakan nabini tanggung jawab bela laki angkui ya bini tanggung jawab bela compok nabi ini tanggung jawab bela tapi alhamdulillah alif ada kaya compok songkuna tanggung jawab bela laki atana idepor tanggung jawab bela nyasa kalampi tanggung jawab bela ngancuana tanggung jawab bela nyaman tentang begini tapi kenyataannya masa edepor orang nyasa kalampi orang ngancuana orang rajongku kenceren dawan jenengan kenika kenceren panjenengan tina paekhlas cok saya tuntut karakana pagi bakal dateng dengan hari kiamat sengkok jasa nabek nanolongi dek kala ke tantaretan orang bini sakoni tanggung jawab debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallatil mar'atu khamsaha bila salat sapa orang bebini dak lema waktona wa samat syahraha ben puasa orang bebini dak bulanna artena syahrul ramadan wa hafizat farujaha ben araksa dak kamaluanna orang bebini wa ata'at zaujaha ben ta'at dak lakena fida ta'at dak ka alif kila laha iko caaki dak orang bebini udkhulil jannata masuk abad orang bebini dak ke swarga min ayyi abwabil jannati dari dimma labang-labang swarga fa syi'ti cengemun bakna napa tak nyaman orang bebini tantaretan nyaman saya penting dempak pertama kika dinto solat selema bekto artena cek sing orang bebini titelem mas titelem ka asolat selema bekto fi subuh duhur asar maghrib isya tak salat qobliyah ba'diyah tak termasuk penilaian cek senga salat lima betok tok qobliyah ba'diyah pon nomor 2 puasa Ramadan puasa Senin Kemis 13 14 15 puasa Asyura puasa Arafah empon artinya pun cek puasa sekali siapa nikah juga mun panjenengan laksana kitab tep kutu idin suami puasa hari Senin laku fida misalnya pas hari Senin sakjaki amit kelu karakana kalip mentai bagi aja pola takut neng senengana ben laku mun maksa puasa dosa dosa tantaretan nikah pas hafidat farja araksa kehormatan pon tak usah bahas palanceng gini ngerti tangki nah jadi sekaping 4 patoat kalake setong orang bini seta wajib toat dak kalake la to'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq tak ada toat dak ka makhluk kalaban maksiat mun lakena parentana akan tuk maksiat tak wajib nuro tapi tantaretan mun parentana tak akan tuk maksiat wajib panjenengan takdim bada setong tantaretan kaulan di kanca acing lakoi pada panten kaulan di kanca acing tak kau saya cerita cuman lamba isu menap cingak labu cingak katasan lah biasa cek buru sama angken sandali titing kita antaretan masih kau udah tahu lecok kaula andi kanca cing bebini cing wiwiknya mana mi toroan panjenengan nika setong saat tantaretan rakana lastari sa asro aing le
engkau pelka engki nyari aing tak gelemi bangki tantaretan akhirnya tengki nyon sapora beda tuku itu enah kanto pas ngubengi ke tuku ternyata saamponna depak kakamar rarakena ampun pangapora ngerok asaren sedeng para sobuh nyon sapora deng para sobuh ki beda neku aing sagelas anu gelas ka saing gelasan tak kerjet boh kol berempas setia ampon para sobuh aduh mak be na mulai kelak beda di maje geseng kok iya engki aduh mata tina kita dung bo punten takok ajunan afugo tak mangki titelem pas tak kerjet beremat susana titelem nih kata taretan nih dari takdim jeng wiwi nih kata taretan munrakana asaren niteng itu enak niteng bila tanya ki apa jeng benike takok gersot teh soko abdina mata kerjet rakasya asaren beremat susana titelem nih kata niteng beriyo niteng nih kabu kersabet aku mata kerjet tantaretan oke mohon panjenengan nah nikah pengajian benih perengah kita beto torok tantaretan bila jaga narakana nyon sapora napakah ada benih laju jaga mas punten bila tengah malam para tahajud kada por ngantelain telur susu dun madun tangki empon bila cegana raka se asar sanderi sambil doa para nyingi Allah cek saya ngarakati telem afu ngolaju ya Allah beremampungan asalat tahajud arang sarang ampon siap pagi susu bentelor dun madun nih gua ngai di ngerakana maklah anu jaga tantaretan semangat tapi kadang bila tepak kabini butuh kulak kunika mak antara koseka kopi benet teh aing lekaten tada ongku nika tada tantaretan oke tapi orang laki kotu menyadari juga karena apa tanggung jawab pe orang laki ampun engku ni orang bebini khusus dengan matura tantaretan lamba isamanna sahabat Umar bin Khattab engki kak dinto beda orang andi bini caremi orang caremi ni tantaretan tak nemu tepak detik nyelo aing perak aing tak nyelo aing nengendeng malolo tak nemu pak tantaretan caranya mana pun caremi maka ebek toka dinto tantaretan entara ka sahabat Umar mamatula nyoona pamangki beremak rajina ka dinto secaremi ambua depak katanianna sahabat Umar bin Khattab ning oning ngolati rajina sahabat Umar juga ngomel ka sahabat Umar mantara malaiseng kok cek ruak eka bengaleki ya uriya burung abelia kaulatan da sahabat Umar ya denak ma abelia na apa ma abelia singkat riwayat etanyaki sakadinto khalifah di dalam andi bini caremi pangara minta apetotu da ajunan khalifah tapi ternyata ajunan rajina sami ben keluarga di dalam benaji di dalam yang kok mata nengen-nenga tekak labini caremi cek se amasa bini senyasa bini sengan cuana bini iya kau tuh nengen kau tuh sabar nih kata taretan setipan cenengan misalnya bederakana ngosok-ngosok jelas seki nikah kau lemas apa entu pancenengan biasanya anak pancenengan tapi ten kau kaula tapi cek mengambil kesempatan dalam kesempit pola napun mariatana nyasa ngancuana ngabentar ke pasar pesanan tak boleh katen ampon gih
le nikatan taretan tinggal nikatan lenceng-lenceng boleh angkep cokopkeun ka dinto sepenting masuk sepenting ngarte kayak ngai bebini mentro masuk swarga di labeng di kadima bisaos beda empat napa sampeyan setong salat 5 bekto nomor 2 nomor 3 skor nomor 4 to ada kalake nah ko besar yang bebini kenikah lakar bekal teti esena swarga tore adua muga-muga sateja pangantan anyar pangantar laju oleh sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in